manungda Manipurida pau tabirasi. Akaswani Imphal Ningto Khongjam Sunina Pau Pazari Ahan Batamaruiba Pau Manipur Dangarang COVID-19 ki anoba positive case humpu matoi amagasu thengnakre BJP ki National General Secretary Ram Madhav na hairi Manipur ki housing paliba sarkar asi mara chetli amasung masigi term mapung phana chatkani amasung lupa koti lising tara mangagi animal husbandry infrastructure development fund semgatpa kendra ki mantri mandol na yare Manipur dangarang COVID-19 gi anoba positive case humpu mathoi amagasu thengnakre Imphal gi Zenim sangarang puna sample satret humputar taruk test tawbada mioi nipan positive oiki aduga hana positive oirama mioi taruk ama negative oirakpa thengnaki Imphal gi Rims tanangarang puna sample satret humpu manga test tawbada mioi yankayumdoi positive oiki mioi singa dugi manungda kunipana Tamenglong jila dagi aduga tarani thoina Ukhrul jila dagi ni hairi Hana positive oirama mioi tara mangana negative oirakpa thengnaki UNESCO gi COVID care center gi inmate tara mangazu ngarang amuna test tawbada negative oire hairi Housing phawada Imphal gi Rims da test tawkiba apupna sample masing lising kunitoi chatruk yankai tare sure hairi masi tharaga Housing phawada Rajya sida puna COVID-19 gi test tawkiba sample masing lising nipu humdoi sambri humputra tare sure BJP के National General Secretary Ram Madhav na hairi Manipur gi housing paliba sarkar asi mara chetli amasung masigi term mapung phana chatkani Imphal da leiba Mukhyamantri Mantri Secretary tangarang pangthokiba handakta nauna Rajya Sabha gi sadasyi oina khalaba leisemba sana jawbu opugi thoram amada wa ngangbada Sri Madhav na hai Sri sana jawbu gi mapa mapusing na leba ki damak tawramba thabak sing adu sakhang boina amadi mahak asi miyam ikai khumnaba misakama oiba maramna BJP na mangonda Rajya Sabha gi ticket pikhibani mangna hai Manipur gi ningthau leisemba sana jawbana Rajya Sabha gi mikhalda mai pakliba si BJP khaktagi nate rajya sigi oinani thormadu da wangang bada Sri leisemba sana jawbana hai mahakna sati amata yaudana mamingtagi oina ningthau oirakpa sahi kun hele aduna rajya sigi miyam gi damak kariguma amata pangthokpa ngamdana lakhibani adubu mahakna miyam gi damak tawningba thabaksing adu pangthoknabagi tanja ama handakti phangle hairaduna asiguma kudong chaba silemna manghanba tawroi haina Sri sana jawbana phongdokki Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini Space Banking Sasan Yokpa Dairy Sector da Aityasik oiraba ohongba kaya sarkar na lauthokre Pradhan Mantri Narendra Modi na sabhabati oiduna ngarang pangthokiba kendra gi mantri mandol gi mifamna leibaga sigi space ki lamda private sector sing saruk yaba hengat hana warep lokre kendra gi atomic energy amasung space mantri Dr Jitendra Singh na hai Space technology bu samajik amadi sel tumgi lamda mapung phana sisinaba gamnaba sarkarna Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space semlagani Nejali da permission da wangmangang da Kendra Information amasung Broadcasting Mantri Prakash Javadekar na hai Urban Cooperative amasung Multi-State Cooperative Bank sing Reserve Bank of India na hakthengana yangsilagani mangna hai warep asina asiguma bank listing amachanga ni phuromgi account holder singi senpam amanga ta thokanda bangam lagani Masi matangda sarkar na atuwa matamgi manungda ordinana masu putoklagani. Sri Javadekar na hai Uttar Pradesh ki Kushinagar jila da International Airport amasamga na basu sarkar na warep laure. Mantri Mandol na marueba warep ambada Animal Husbandry Dairy amasung sasan yokpoga mari leinaba enterprising sakut hanabagi lupa koti lising tara mangagi Animal Husbandry Infrastructure Development Fund na mahugdoktuna leibaga sige naha lakh kuntra mangaromda thabak pinama warep laure. Kendra Haksal Mantri Dr. Harshavardhana Sahigi oiba TB report lisingani kungi fongle report adugi matungina lisingani tara nipanda TB lainana naba mioi lak kunmari thingnaki masi lisingani tara nipan gi report ka sangdamna bada laina asna naba mioi khangdokbugi sangasi sada tara mari hele Nikse system gi khutanga thaurangasi paikhalakpani Sarkar na hairi laibaga sida COVID-19 na nabadigi pharakbagi sangasi sada Yankai taruk dasmik tarishno yore hauzik pawada COVID-19 na naramba mioi lak ani lising yankai nipan chatruk marphu manga naba fare haukiba pungkun marida mioi lising tara sambri
मरफुतरा मंगा नाबा फकी हौजिक लेबाग सिदा एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग मरफु हुमदोय सुपना कुनिथोय लेरे हक्सेल अमसुंग याफी युम्बाल मंत्री ना हाइरी हौकिबा पुंग कुन मरीदा कोविड-19 की अनोबा केस लिसिंग 35 समापन हुफुनिपान लाख पगा लोइनना अपुनबा केस मसिंग लाख मरी लिसिंग यांखै तरुक चामा मरफु हुमदोय शुरे मरगसिदा इंडियन Council of Medical Research ICMR na hairi haukiba pungkun marida leibaga sigi tongan ba laboratory singda coronavirus ki sample lakh ani lising tara manga sama marfudra manga test tawki ICMR na mada test tawba sample masing hengana na bakan na honari hausigi oina sarkar gi laboratory satret kuntra masung lanai laboratory sani humbudra da covid-19 gi test tathari Bharana nongmada covid-19 gi sample lakh ani hena test tawduna singtha ninga uba mawong da test tawbagi sang hengalakli नोंगमदा सैंपल चामा यौदना टेस्ट तौरंबदगी था उमसिगी मनुंगदा तोंगान रिसर्च इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज अमदी टेस्टिंग लैबोरेटरी कयाना कन्न होनबदगी टेस्ट तौबगी चांग सिंगथानिंगाई ओइने हेनगतले मालेमगी ओइना कोविड-19 की केस लाख अमा ngakbigani लाख मरफुद्रा माथोय हेनख्रे अदुगा मियोय लाख मरी लिसिंग हुमबुद्रा हुमदोय सनिपा निफुमापना लैनासना नाबदगी सिखरे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की डेटा मतुंगिना मालेम पुमदो कोविड-19 की केस मसिंग लाख मरफुद्रा माथोय लिसिंग यांखै तरेत सहुम कुन यौरे नई दिल्ली की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स की ओपीडी ngasiदगी महौसागुम थबक तौबा होरगनी हौखिबा था अहुमरोम हेना कोविड-19 नमरम ओइदुना ओपीडी सिंग थोंगलोनना लाखिबनी एम्स की डायरेक्टर ना हाई कोविड-19 ना अना लायंगी थबक तो खुदोंग चादबा कया मायोकनरंबदु लागिबा नुमित खरनि असिदगी अना लायंगी थबक त साफरगनी रेलवेज ना माइग्रेंट वर्कर मसुंग अतै इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग थबक सुबा मियोय लाख निपान थबक पिनबगी पांदमदा नुमित 125 की थबक पिनबा लुपा कोटी लिसिंग अमा चनिपान की प्रोजेक्ट अमा पाइखलगनी रेलवेज मंत्रालयना गरीब कल्याण रोजगार अभियान थबक थौरम सिंग जोनियर रेलवेज मसुंग रेलवे पीएसयू गलोइना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुथांगदी सिंगथरे गरीब कल्याण रोजगार अभियान असी उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश उड़ीसा अमसुंग झारखंड की खंडोकलबा जिला 133 चथरी इम्फाल ngasi phongba pause singi maroiba pausingi namak wahemung Washington leire Washington thagachari shuni rajniti gi oiba pauna ngasi imphal la phongba pauche punamakta maroiba pau oiri BJP na luchungba rajya sarkar asi tam shuna chatkani haiba BJP ki National General Secretary Ram Madhav ki wafam pauche khada headline tawri Rajya Sarkar da NPP na makata na sagutlagani haiba North East Democratic Alliance की convener su oiriba Assam की मंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा की वापमसु पाउचे खरदा हेडलाइन तौदुना साउना फोंगनरी कांग्रेस की कैंप की MLA अनि BJP दा चंगलखरे कांग्रेस की कैंप कायरे NPP की MLA मरीना अनिल शाह अमित शाह अमदी JP नड्डा का उनखरे हाइबनसिंग पाउसु पाउसे सिंगी हेडलाइन की सरुक अमा ओइना फोंगनरी इम्फाल जंगलांग थुंगलखिबा राम माधवना राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुलागा उनखरे BJP की MLA सिंगसु उनदुना वारी सानखरे हाइबा पाउसु पाउसे खरगी अहानबा लमाइद फोंगनरी मणिपुर की हौजिक ओइदिबा राजनीति की फिबमगा मरी लैनबा वाफम सिंगसु पाउसे अयामबगी एडिटोरियल कलम दा फोंगले CBI ना हानगी मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबिस सिंगबु पुंग अहुम लोमासिंग हंखरे हाइना हुयेलन पाउदा अनिसुबा हेडलाइन पीरदुना MDS की फंड लाना सिजनबदा चेनबसिंग चेराक पीबदा अकाइबा लैते हाइबा सिरि बोबिगी वाफम फोंगले पोंगनफमदसु पावसिगा लोइनना इन्वेस्टिगेशन दा मतेंग पांगनी हाइबा सिरि बोबिगी वाफम हेडलाइन तौरी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश पीपल्स क्रॉनिकल ने सिंगबदसु पावसि हेडलाइन तौदुना फोंगनरी मणिपुरदा हार यावात लैरोय लौमी सिंगना पाखत पीगनु हाइबा राज्य के एग्रीकल्चर विभाग के डायरेक्टर लालतानपुई भाचोंगी वाफम इसेल एक्सप्रेस ता अनिसुबा हेडलाइन पावइना फोंगली संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी ददी हार फंगदबगी वानरबसु डिपार्टमेंट नदी अवात पलाइहलोय हाइरे हाइना एंकर कलम द फोंगली इम्फाल फ्री प्रेस ता लीगल नोटिस ना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी NSU मणिपुर की वाइस चांसलर हापदा तयन अबथोकले हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी राज्य सभा की मिखल माई पाख्रबसिंगी मनुंगदा लैसेंबा सना जावबना ख्वाइदगी लाइरबा ओइरे हंदक चही की हज पांथोकलरोय मणिपुरदा सिनमिसिंगी अवाटपा लैरिबसि मेंखतनबा मियोय कयादा ट्रेनिंग पीनबा टास्क फोर्स सेमगतनबा लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री डॉक्टर TS आदेशयामना खंगनख्रे हाइबनसिंगबा पाउसिंग असिसु पाउसेसिंगी अहानबा लमाइदा फोंगनरी सुनी
Thagachari Washington, Aroibada Maroiba Pau Amukana, Manipur Dangarang COVID-19 gi anoba positive case humpumatoi ambagasu thengnakre. BJP gi National General Secretary Ram Madhav na hairi Manipur gi hauzik paliba sarkar asi mara chetli amasung masigi term mapung phana chatkani amasung lupa koti listing tara manga gi Animal Husbandry Infrastructure Development Fund semgatpa kendra gi mantri mandol na yare Paulo Jari.